Oy naman ning pe kaburikong parti, ing pamagpakilala king lahing Kapampangan. Kailangan abaluyla naman alimo ing karakter dareng lahita mo. As namuren kaulaga, na baluta mo at deng bibisita king labad Kapampangan, ding kikatamong kasebyan ampong kapanwalan. Tandanan taya ing KKK. Kasebyan ampong kapanwalang Kapampangan. Kasebyan, dede puring mga lalam ayamano o pangaral da kikatamo deng aputamo. Neng kay, halaman rubo balo kabaldugan. Gatal-gatal tana buntok. Tsaka tala, ibabalu-balugbog na mo. Oy ning example. Opo, ing emo ay aldok, emo pa ay aldok. O yan, aldok ko na, pwede mo na yung aldokan. Ing emo ay aldok, emo aldukan. Yan! Ing version tamo king. Golden rule. Wapi naman. Onong ika. Emo ay aldok, emo apangan, emo agawa. Potang kai. Ipasa mo ka rin alwa. Pinmasanting itayabe. Ay ni pa, ing kasebyang Kapampangan. Aro, nanggewa mo at may sirayang sako. Bakit mo kaya kasing mala na relief bang makarakal ko? Yani nga manwandang, may biglang ibog. Yang makakdas king susot. Oh, ayon dyan may kanya nabe. Buri ng sabyan ning ibog. Greed! Katakawan! Pamag samantala. Ing susot, dukanan kalupaning pouch o kaya sako. Ikit taneman ing buri ng sabyan ning ing may biglang ibog yang makatda king susot. Istong megmatako kayo. O ako mo naman, sige. Kaya kitakit mo, mawala o mabatingan kaya ka. Bandang tawli, ala na kang pakinabangan. Nya, tamo po makaing masiri o matako. Ako po'y Jody Dizon Mercado, ang makisabing mayap, gambulan, pakamarantaya, ing amanong siswan. Mga Pampangan tamo,